Dana for the don't bandie, me support to pay for umra. Mumla mukrum. After 2025 na yesimuno, a year of expose, beef, violence, any leaks. Diana Asamoah yenye nim say Evangelist Diana Asamoah. Or chiri baby din edwin ne ho no. Let the be abema some secret expose a o chiri mu a Diana Asamoah oye twa to twa. Diana Asamoah ne madam fu bi ye twa to twa e wo Kumase. Me chire lele. Oye lele yi bi a o counterpart e wo Kumase. Ana Akrobeto so abekan sem bi afa mass deportation e koso e wo USA a o chiri mu say eye pa Donald Trump ya de na o make sure say obe deport Ghana ni bia owo USA e kankan ne wofa obi abetire ni nsemu aha Penyah blog video mesere wa say obe like video no na obe subscribe button so obe click the notification icon so for latest update na betire wa adwen e de ama me e wo comment section yenye nim say Evangelist Diana Asamoah na oyanyumtuni a ne worship e honhom wo mu opagya nwom in fact ngosira e soft form e paita opagya nwom ngosira soft form na adi to ahonhom esan ebeye adwuma ono nwumto adwuma mu says woni be ma rehihye ho woni wi aye say e be head and pop up on the internet be bia sense that but lady be abema expose e wo TikTok abra o join TikTok live awo tirem say Diana Asamoah nanim so no ne hote enye so your training ba ne din hote wo asase we so nyamedwuma wo ye no oni din bone bia batene din ho no yedi mu no na Diana Asamoah oye twa to twa me kire lesbianism. Diana Asamoah lesbian your bed say no yembe so me say Diana Asamoah me evidence o de ti madam fo Diana Asamoah ni madam fo bi ye twa to twa e wo Kumase Diana Asamoah o free date madam fo nyenye na wo Diana Asamoah din se minim wo woni wo din se minim wo free ye twa to twa enyenye twa to twa Diana Asamoah akoto ayi bi ayete se kote no ade bi ayete se kote no madam fu no kwa no abi no didi no dia boni system no didi no o si really share and can you really nkadien really Diana Asamoah ye lesbian Diana Asamoah ni madam fu bi ye twa to twa e wo Kumase oni madam fu bi ye twa to twa be na me ka kire wo Diana Asamoah ni madam fu bi ye to twa e wo Kumase me say madam fu bi date Diana Asamoah oni madam fu bi ye lesbian ma tu madam fu ni fu atu Diana Asamoah da baby madam fu rete Diana Asamoah na kwa rent man no madam fu no kwa university Kwame Nkrumah University Diana Asamoah na pa no Diana Asamoah ye twa to twa Diana Asamoah ye lesbian Diana Asamoah wo ye lesbian enti Diana Asamoah enti me betu ye fo Diana Asamoah ye lesbian Diana Asamoah lesbian ni ba oni me madam fo no ti buok first notice kro friends so watute buok kro estate Diana Asamoah lesbian ni ba Diana Asamoah wo ye lesbian wo betu ni pafo o se which of the Diana Asamoah no to no Diana Asamoah no to gospel artist Diana Asamoah O chiri ne counterpart e your no lady ni friend owo Kumase Diana Asamoah na hwe oba no twetwa ni school fees nyina ma no Diana etua o Diana Asamoah etua tese kakra onya na nwumtuom no o de hwe oba o de hwe ni yonko ba boka Diana ebotwe ho ka para se Diana Asamoah ebotwe ho ka obo ho ka dendenden enya asem kuma na buzi Akrobeto aka who knows tomorrow ezo chiri mu se o se mass deportation ekoso USA omumu ho no epe omu trade mu even to Jonas kura tete onam mantwea ontimi mpia bontena waka dem no obi a esu niti ebo nyame mpa yese wo sire awrade ada manim kopie ice yisu mu money ma no Akrobeto so etirim se obi Ghana ni bia owo USA de in fact e was a Trump etimi eboneba na enkanka ne wofa enam ne wofa nti Trump empamu bia Dana for the don't bandie me support to pay for umra mumla mukrum na si yemfo obi e makura bi wonua no miensa
enuano miensa baako de kwambo adi baako de yabo achen e baako nso de George Abueli George do sounds wa mo yefo bia masani pa miensa de o mo fo mra me yom wa ha why I'm saying this okay kwambo di kura de here okay wa man me be 3 times it's okay George do on so aya de na me hia car ho spare parts bi me catch on to the blame ne ya bo ate me nya friend ya o kwasi nye yize ya me ya o kwasi nye yize utu nye yize ye do baba utu mu tema me do baba na we mu nyina kire se e wo se ye man yi ne so obi babu mu asu a enti se wakata to ne usu. This is very good attempt and advice for us because yafa omani say enye excuse me say this no be etu kwan akwa mutu na yesu atia no so no abela yeti ya bobra ni bi ya bobra I'm telling you and obi US and the US because US and maybe atwa kakra muso koduru ayi a hokra abela mpesade ho na you traffic light na so one side wa Ghana for go for Canada and then but obi aso koduru wa no say hey say easy we maintain crew now our appeal to our penny for President Mahama my appeal go to you or any person who will come back to you say Ghana yedio yetini year ebe boyen eti Mr. President try all means to bring economy in strategy for here my so that you to come by heart cause onipa be school university asian dia we ya no oti college okonso a se enye dwuma papa bi no kokoye eti no me pam chew yenye yekuro mu yie ene obi aba wode lesi abado opam obi awo Ghana for yenko ade ye ko Nigeria it's a three Nigeria for pabu ye ya ini pe wu ye say Bernard Rawlings and na president Mr. Rawlings President Rawlings may you so rest in peace na Ghana for tonyomba je sorry shagari peso se woma me kaipa je sorry shagari pes ini pe wu ye kofo di bakokolo mbeduru ye friends airport side wo over high bridge now card ko wura se na motita so o mu nyina 3 years jam oh but gradually and then Nigeria for so ba Ghana obo kan for Ghana sane ya de obi power pempe bu a was show comedy he said Nigeria for ba Ghana nyina no work Ghana nyina utiem sorry obi kan for Ghana o Ghana better place Ghana better damn me jira tadi happy ba ko mo Accra airport because obi Nigeria did your buy was wow or airport none ni age no down now Ghana have advanced the kwakobu ebe ni program so ka say me kofa play and free your friend say kumasem na look my first time and so me no ko Nigeria for bi e boys too was wow this time Ghanaians oga no be easy oh yenye ye ho he said Nigeria for you back Ghana be hu obo hu say Ghana kwalenim enti Ghana mpelifo mamo ye di mu ye tuaba mamo se Ghana sika fe gogu ba bi keke o se mu yusu ala mu di u ba di akosi daban fire bi ma my Ghana she black Americans omunjira obi a I'm going to Ghana why well where is Ghana be ye eti mu amu abro chere de mo balo mu mewu o mu mra ekomu nkumna mo mra mo meka ho na Ghana be ye me be ko jusafo asa wo de bia o ka to do mi se e cheche se de kra Ghana be ye and true Ghana be ye me se Ghana na me nsuma ye bi ye he o yi no nka kra we ye ba bia me be ko jusafo ko ba bia ba wi atadu we betene de atade ba bia betena wi bia you get the test eti umre fie eti no Ghanaians no de se Donatella for mama kra me nkata me ship back of mu nyina ba
Bien na mintimi han a shape de ne bo nya den. Mef obia beba no bia onga ekobrekum beko onga ekwokyira beko onga ekwachante beko onga ekwachim voter for mu nchale ntukwa bebre sa voter lo mu nchale ntukwa me omo he omo mpo mu ase won na oko onga ntukwa pa Ghana IFSA asante ene blon omu tukwa pa ena chemfo nso ye gently ye pa kwantu for bra ya bo ati o ye je me ye do ama o go lo bi ye fo bi ama mi am ka me trambe ka to famra viewers abusia asam na aye pinso enya sem kuma ya mo bi ama no tretie ya mechekere ya my Ghana upe umpu brafie na nyina ye nkan mom enchekere o my Ghana ka akrobekyerem se ono tena Ghana want to kwa no waye se tam wanya ne ho edi adentina ozo ko ya akwa e wo bi man so na yakotete wo ko ha wo brafie na nyina ye nkan mom na ye mpagya Ghana emom oman na ya dia eye ya eye maye oman ya maya ayo enyo ya ne wom oda se ye nya oman ya na ye dia etimumra na nyina ye nkan mom na ye ma Ghana so na nyina ma Ghana so a ebeyeye ubetuma kire wadwene e wo comment section aha Penyah blog media Accra.